letšatšing la lekgono le tla bona gore ba maupa ba ka le direlang ka le thabile le bona letšatšing le la lekgono ka le biditšeng gore tla le tle le hlweng le rena gomme le tle le tsebe gore go direga eng kwa lentho la modimo ke manifesto o re laolang. There is no any other manual o re laolang except lentho la modimo. Re tlo celebrate 60 years. Bibele e re ntwe nngwe le nngwe na le nako ya yona. Le nna ke tletse thabo letšatšing la lekgono gore le gopolo go keteka matswalo a go sebo e be segopotšo sa gore modimo re thušitše go fihlela fatshe re mmone a sepela le rena re bone letsogo la gage o ye mmotsana kgaetšedi a ke ba ntate Maupa o se kwa phela o mo gateletše ka dituku mane go tlo re kotse ko wa kgale tšatši le lengwe goba beke e tlago o hlapa ka kudu-kudu go feta lehono ke moka o tla ka mamone ke kole ba pele go šengwe ba re o re fele maatla go dirang go gatang aga ke moka o feta kwa o tša mo gata diphepeng o gata ba bona gore ke ka matla a modimo gore a be ka mokgwao go na le dilo tše di mo bophelong o ka se di kgone ka ntle le modimo ke ra gore le go ka ya kae kapa kae as long as modimo a se gona ka mogare ga nto o e dirang o tlo faila. That is why le Bible e bolela mantšwa gore lapa le le seng la agwa ke morena baagi ba lona ba etapiša ka lefela. Ke gopela le tlo opela košengwe gore re koše gore now is WW. Everything is WW. Hi, is Damulo. Ko re le modimo o dira Damulo ka gare ga lelapa la ga coach, manager, pastor, bishop, whatever. O bona o kile wa bona a counselor. Ka baka la gore o re godišitše ka kudu ke eme mo ke bolela legatong la ba bang ba rena re na le di-attorney. Among us there is an attorney ebile o gona raised by this man. Renale municipal batho ebile di municipal managers, they are now politicians ba gauteng in a parliament raised by this man. They are teachers amongst us and they are here today raised by this man. They are pastors today as we are speaking raised by this man. Kachelete yenyane ye abewa asinana. Sons of God. But now, we are no more. We are no more. Strangers and foreigners. We are born by grace, by faith. We are the temples of the Lord. We are the sons of God. So Modimo afford an opportunity to sow in the life of this man as a pillar. Are shofaje kireke ya muruti impile msadi. Hallelujah. Tate muruti msadi yela wa ka mo kireke nya ga ya baptist kwa ga molebo ke motsibile ka re ke tle baptist ye ke shetse lentula la dikamela ga botsi ke kamela ye nngwe o itšheleme bona go shengwe ke rata ire it wasn't easy for this man ke le boga modimo ka baka la gore ke bolela ke sa botse batho fela ke bolela le ena a le gona a dikwela go be go se bonolo ge a thoma phutego ka madibaneng e ba a musha rich go ra rich ke ngwana wa bobedi and then e ba sepela ka maoto go tloga mo go ya ka madibaneng go bo go sena mode of transport go ka ba go ka motia ka mo wa mo isha madibaneng maoto a mabedi le bana ka magetleng e ba sa sone le monna yola a bogare
e re nto ngwa le ngwa ke latlhele mo mosading then e ba kuke mongwe ngwana mo moruta a bela ga e mongwe ema ba moswara ka letsogo ba swara merwalo ba rotoga thaba e go sena mode of transport o ba ka wa o berekisa mara ba seba ka madibaneng ka bothaga le bogeleke a ba tsena ke a mo founela ke re mogala ba ema go ba mo o re gante o tshoganna o lela le batho ba o mane go fetse taba mo ke re gape ba re ba nyaka wena o re no maupa o lela le batho bao jale ke a thoma ke re gora gore a botse ke second in charge. Babu Malome, they played a role. You had to be a father and everything. Moronna. And Bambonchi Jetsila. Kiagile was not a mononga mrela okar papa udira. Mara, they were there supporting me. Karekiare shuka kakarejo. Kialelebo. Hey, kialelebo. Ke bona ba sefoka mo bana baka ke kwa bose batho ba be ba tseba ka surprise party e ke re ke a mhlala o twane dikele ba re a wa mrutu squata mo go rena e ke re ke a go ba sefoka ba re mrutu squata mo gore ka moka ba gante ba tseba taba jema nna ke di tsebe ba lokela go tla mo ke a leboga mokgalajo o re fepile haleluya ke leboga modimo ka ena ba re shunga be le godimo ba re go sana le tšeo le tšeana be ke tlo ra nyala gape ka lebaka la gore ke bone ga ke sepela mo gore a gone a ka nkgonang haleluya awa ga gona datarampedi awa ga gona ke leboga modimo then re sepetse le ena ka gare ga tsela ya boruti a ke bolele mantšu a gore bana bešo pitso ya modimo a se go dula mo tafoleng wa dia di-custard pitso ya modimo a se gore o bone tšatši le lengwe ba go swaretse envelope ba go fa yona se pitso ya modimo ye